Ikaze kuba dukurikiye hirya no hino aho muherereye ku migabane itandukanye, abari ku mugoroba ni mwiriwe, abari ku manywa cyangwa se mu gitondo, namwe reka tubifurize ibihe byiza, amahoro ya Nyagasani akomeze abane namwe. Kuri mikoro za Mulenge Today TV ni Muhasha Fidel nk'ibisanzwe, nkaba nongeye kubaha kaze muri uyu mwanya tugiye kuba tubagezaho bimwe na bimwe mugenda mubona ku mavideo, aho turi mu ntara ya Kivu y'Amajepfo muri teritware ya Walungu muri site ya Kamanyola, aho abaturage kuri uyu wa kane bakoze inama hamwe n'ubuyobozi bw'aka karere cyangwa se bw'aka gace. Abaturage aho n'ubundi bakomeje gusaba ibintu bitandukanye, bavuga yuko batifuza cyangwa se icyifuzo cyabo badashaka yuko ingabo za Alliance Fleuve Congo ziva mu mujyi wa Uvira nk'uko zatangiye kubikora, zikaba ziri kuva muri ya mujyi. Nanone abaturage bakaba bagiye bashimira ubuyobozi ndetse banababwira n'ibikorwa byiza bukomeje kubakorera, ariko kandi hariho n'izindi mbogamizi zimwe na zimwe bagenda bahura nazo. Hanyuma rero reka mwirebere cyangwa se mukurikirane video uko abaturage bagiye baganira n'ubuyobozi hano muri uyu mujyi cyangwa se muri site ya Kamanyola. Kitu kimoja ninaomba ni juu ya Salongo. Salongo tunajikuta kule Kambara kote ya Kaboya, chef de quartier wa Kaboya anasahau kama Kaboya kuna kuwaka nafasi yake kule chini, lakini sie inatusumbua sababu na iwe recensement na iwe Salongo na kitu gani, ni sie njo Bakambara njo tunabeba ile mzigo. Sasa tulikuwa naomba ikiwa ile nafasi inashindikana atupatie ile nafasi, sie tuigere lote kwa limoja, sababu kufanya Salongo inamshinda kufanya kujere watu wake, hata bakuandika hii baliandika juzi ni sisi tunawachukua, inakuwa miaka tuko nafanya ile kazi. Ndio maana msilalamike, ile nafasi iko na ule chef de quartier wa Kaboya tuseme kweli kama anatambuka pale kwa masere au pale kwa hospitali, njoo tunaomba. Asante. Wanawakilisha kusema kama hapo akaigo bandugu, si Salongo ni mkazi, Salongo ni yetu. Imaginez-vous, chef de quartier wa Kambara ndanza gérer Kaboya. Ba conseiller Makambo avec papa. Makambo shakuwa Makambo shaingia l'hôpital. Je pense que mon quartier mkuu wa ngine nitamsaidia. Si vile bali dere Kaboya mnasikia. Kaboya iko shida. Chef tatoa mtu pouvoir yake. Bazalendo lewe par DC. Naona bapana. Kuya huku. Kuna kuja. Bacha wewe. Zulu kama. Bacha wewe. Basi ndugu yetu. Ndugu yetu wale hakuna shida. Hivi wanapona. Wanafika kwao. Si vile? Ile siba kukuja siba na par DC. Bazalendo haiko shida. Nikisema hivi mzee Kambara. Fanya kazi. Ile sana mfanya Kaboya. Ulipa Kaboya haizi kwa naona Kambara kwa security, bisi mazingira inaharibika Kaboya. Na wewe inaharibika tu. Fanya vile kwanza nasanga jinsi bali dere ya Kaboya na bashe de quartier na baba. Preoccupation yangu ilikuwa ni kuhusu maono jezi ziko na kuya hapa kusite. Na pia kusaidia kama nyote. En tout cas, njala iko Kamanyola kwa leo. Hatukulimaka par rapport na situation yenyewe ilifikia Kamanyola. Na saa hii mvula haiko nanyesha, hatutavuna tena kitu. Sasa tunashukuru acte de sali fika hapa, modalite ya kuandika na kupokeza ilikuwa mzuri. Lakini ONG zinaanza fika kwa kutuandika, en tout cas inakuwa ni CI. Inakuwa ni CI. Kama wanaona kama batakuwa nakuya, hawana peut-être chakula au msaada kueneza watu, en tout cas wanaacha isitulete shida. Jua hata na wewe peke itakuwa shida kwako. Mais aussi basi kuna sababu Kalunga. Il faut kujua uko na localité ngapi, mwaze localité. En tout cas Kalunga iko oublié, acte de kufika Kalunga. Na hii pame ilikuwa tena haifika Kalunga. Juzi niliona mtu un certain Nyantende ni kilema. Anatoka Kalunga na kiandikiwa, mais hakuandikiwa hata. Donc en tout cas, même si njala iko, tunaweza exporter. Haiko nyumba natupatia tunakula kila siku. Lakini kukoma modalite ya kuandika. Kuandikiwa siku vile ni CI. Ya pili ni kuhusu hii miti yenye mko mnachimbia. Ninaona sasa vile sezo iko naenda na kimbia. Na miti naombaka ipate mvula ya sezo mbili. Okao haipandiwi, peut-être itakia kauka na ile mashimu itakuwa sasa vile ilikuwa kazi bure. Asante. Bon, merci beaucoup. Kuhusu
kesho ya kuandikiwa, kuhusu kesho ya kuandikiwa, lazima mpo peke mko ba témoin. Siku logique na philosophie ya chama yetu, hivi na misaada ya maonje, ça c'est nous appauvrir davantage. Hatuvipendaki na hatuvitaki. Lakini en cas de force majeure batu walikuwa na njara bantuka mumisukosuko, tukasema basi acha baandike vile batu wapokezi. Na hapo hawapokezi kama ipasavyo. Bako na kiba na chakula batu, banafanya madesordre yenye mopeke mko mnaona. Donc kesho sasa tunabafukuza, msema sema wale balifukuza bakutusaidia. Lakini moi je pense que tunge développer culture ya kuméfier vile ile maonje. Mungu atusaidie kamvula kako kananyesha. Tungelima, tupande, tuvune, hii kutuzoea haingekuwa. Tusawe maonje. Bado wako business, wako commerce. Na wako vena ba commercialiser tabu yetu. Shida yetu bono wakachuruza. Maonje tuzisahabu. Du prochainement bakuwa bako wanaona. Na tuko tunawaambia gisi maonje Kamanyola siku zinakia tia ndo conflit. Haziko zinatatua mzozo, meziko ndio zina créer conflit. Kuandika bamoya banaacha hapa wanarukia huku, ukimfukuza unaona madelegation zinakuja hapa, oh mwasamee, mnaona mkifukuza ba humanitaire batatia mlisi noir. Liste noir ya kwa Mungu. Liste noir ya batakatala sembule sinishe Kamanyola isikumalishe nani mimea. Voilà, donc moi peut-être mko ba témoin na tutapana ile rapport. Tutapana ile rapport kwa kuwa prochainement soit anasaidia mwingine yote wala anarudia na vyake. Wala anarudia na vyake. Hii ni ma conflit vraiment tushaiona sana. Inatusumbua. Juzi walikeba kuandika watu balifa potopoto. Bima ananiambia miomo yuko ninakuwa ku terrain. Anakioma anasema vyake na vichora kabisa français anachora mzuri. Nasema très bon. Kumbe le contraire. Mimi tutaripoti ile kwa viongozi na wakuu wa chama wakijua hii watajibu hapa. Tulikuwa na 11 mwando ARPS. ARPS ilikuwa pasa metafanya juu ya sensibilisation ya monkeypox na cholera. Balikuwa na projet ya 2 mois, 60 jours. Ingepashanza le 20 septembre ishe le 20 novembre. Baba kakuya hapa le 17 novembre. Bakaafishe, bakapiga mafoto. Kisha le 21, naona mtu mwanake fa suivi evaluation, aseme projet chaka ishi. Aseme kiangalia nini walitumikaka. Unasikia? Mpaka leo ule wa RPS tuko tunamtafuta chini juu. Sasa tunamkamata SM ataisikia kabisa. Ataisikia tajibu juu sie kwenye chama iko apashi kwa desordre ya vile. Soit ukitumike kihalali usaidie population. Wala ubiache. Imagine vous mtu akifunja watu juu ya cholera na nani na hii monkeypox. Kama ndio ya kwanza mu province kwele makaya nani monkeypox. Kama mtu mpatie franga unifunje watu hii ugonjwa ishe Kamanyola. Yeye anazikula. Ule mtu ni rafiki ni adui. Ule ni adui sana. Mais malheureusement, wako wenye collaborer na hapo. Anajua kama mtu ni frapper, ashakula franga ya projet na ana collaborer naye banasinye ma contrat, banasinye bia ovyo. Na unaikala unampatia kama $300 unaikala kwa mazaka kula mamilioni. Ile yote vraiment tutaripoti na tuko tunaripoti bakubwa batajiimpliquer kwa hiyo. Kuhusu miti jua iliwaka sana. Tukakosa comportement. Mwezi semezi naisha tungepanda ile miti ingekauka. Lakini hivi tunaona kama ingeka kadogo peut-être samedi ba chef de quartier samedi je pense que tutaweza angalia kisi ya kupanda ile miti seke. Je pense que seke atajifunza na equipe yetu yenye iko chargée na nani na development. Tuone kama samedi watapanda ile miti. Kama mvule inapatikana lakini tusipande miti itakauka. Na ile miti banduku Kasopo. Ile miti kipandiwa kwako. Ile miti kikauka. Ile miti kikauka vraiment hatutapatana. Hatutapatana. Juu ya miti samedi il faut kujikaza ile miti ipandiwe. Ile miti kikauka. Tuna miti ilipandiwa hapa politiki ya mwingine, makonflit ya mwingine, tukahomba. Si mnakumbuka? Ndio. Bule makonflit bule kwenu bule wa mastructure bule. Mtapata SM kabisa. Hatuko kubile. Si nini development kwanza. Miti napandiwa sababu tunaipanda juu ni mazingira yetu sie bot. Tunapanda mti kwako uko jirani wa mti. Mbuzi na kula ile mti, ile mbuzi kamata unaleta hapa tunichinja. Hapa sasa tulifunga mbuzi ilikula mti Mbuzi na kula mti kamata ile mbuzi leta hapa. Tunaichinja tupatia prisonnier vitu chakula. Conflit ya nini? Conflit ya nini wakati pale nilikuwa na conflit na mazingira au kuna conflit na jirani? Juu itaishi. Mais conflit chef de village wa Nyarubale. Question yangu natafuta kurudilia juu ya Salongo.
Biko hivi mie kubwangu mukartie nilikala nikaona kama na wazee umwe ile salongo kila mtu mwenye iko kubarabara au natengeneza kwa kile mfereji sai route principale yenye tuko tunaona unaikala kwako kuna uko unajenga na uko kubarabara unapenda bakuye bakutumikie na nikaona mkubwa kama ile maavini tunaenda tunakata ni vile vile nayo bale benye mashamba banapashwa kuwa tunakamata mezi ya kusema kama ni 8 metre tumika 4 metre na mwingine atumike 4 metre kila mtu zile maaveni kusudi zisifungane tena tupate njia juu ya maendeleo mwingine yetu. Asante. Yendo chef de quartier, yendo mwenyele mandat, haiko hata question. Ni question lakini wana masumbuko. Tulisema ka hivi, ba chef de quartier ndio wenyewe watakaotuambia vitafanyika mkartier. Mimi siko mnipresent, asa ni yeye shida gani nyeko Kambara, Rubumba, wapi. Wewe mwenye quartier kwako. Angalia shida ni nini? Panga salongo pale. Kama ni apui, kiasi kutuambie pale panahitaji hivi na hivi na hivi na hivi. Kama ni watu wa mingi, tutasema mobilize watu kutoka mkartie mmoja na mwingine jua kuapuye. Kama ni salongo ya majiwe, tunasoma majiwe. Lakini wewe upange kazi yako vipi? Bandugu wapenzi ki kusalongo, acha tukazie pale kusalongo. Salongo mnaichezesha sana. Si aunaka bashanjere kusalongo. Kazi tu woyo banajifutika mu nyumba, diesel, kupiste na mafranga zenu. Hakuna franga bila usafi na bila maendeleo. Ba échangeur, ba Kadafi, ba motare boyo, ba motare kama batano ndio na kufundiri biko nafagia kufagia kuna salongo hili. Vraiment mutusaidie question salongo, tuboreshe mazingira ya kwetu. Tuboreshe mazingira ya kwetu. Bingine ni maaccessoire kama hakuna mazingira hakuna avenir. Développement durable ni protection environnement. Ndio maendeleo kudumu ile. Kama mazingira tuiboreshi hakuna maendeleo. Buchafu partout, buchafu, kwa masomo buchafu, kwa centre de santé ndo tusiseme hata buchafu nazidi bandugu wapenzi. Salongo mwenye hata ti salongo. Manake haiko waichama. Manake haiko wakamanyola. Manake la hata mheshimiaka. Manake hata muti. Mapakreto kwenye bakumi kini kartia yako inaoza. Inaoza. Banamume biko kusalongo banakata maveni, banamuke nao biko nafagia. Ndio salongo tunataka tusikie. Ba papa biko nakata maveni, biko nanyorosha kata miti, ba mama nao biko nafagia malupango. Na ingine constant. Hata kama sianga kwa kitena, mawese. Sasa tunapita makartie wala mawese. Dushi yetu kuku yote. Uko utana quartier moya mko mawese 3. Asa tutakosa diare. Quartier moya au moins 58 ménages bonye kutana na hivi wese 3. Mumukukundu wanza tupa mabuchafu. Ile sana tutasimama tunakamate itakuwa sime bale watoto abana adabu. Mtusaidie tuboreshe mazingira ya kwetu. Na ngine taarifa nilikuwa nayo ni juu ya boma dispensaire. Bandugu wapenzi tunasumbuliwa sana na boma dispensaire. Tuko tunakufisha watu kila siku. Watu yuko nakufa ovyo ovyo juu ya structure sanitaire kapata hapa. Hana ni kitanda, hakana ni thermometre. Munganga yuko nakupana mikono hivi sasa vile batati. Ase nayo ni service sanitaire, nayo ni dispensaire. Kisha kule vile mtu anagonjwa anaangwa kufa. Hospitali iko pale. Hakuna bi inakosa ile hospitali. Hakuna bi inakosa. Kama unashindwa unakaa na kushinda, si refere. Mnataka tukie tuanze funga kwa kinguvu tuwalete hapa kusite. Ba chef de quartier. Mwende mu makartier yenu, ba leader, mtu identifier mtu oneshe kila centre de santé yenye iko kama ni dispensaire mutulete hiyo hapa. Buma pharmacie hapa kila mtu shaka pharmacien. Kila mtu shaka pharmacien. Bila tabitika tunawapatia 2 semaines. Kama unajua hauna vitambulisho kwa pharmacien, hauna vitambulisho vya dispensaire yako, anza funga mapema. Anza funga. Tubakiana zenye ziko reconi, leta na yua. Zenye ziko na infrastructure, tunataka mtu akigonjwa au mtu atamrefere kwa hospitali. Sasa hospitali ni kazi gani? Ile hospitali pale inapata misaada ya aina na aina. Iko na equipment ya kutosha. Jua nini watu agonjwe umfungieni mwako? Bei ni nini?
c'est discutable. Wana kwa hospitali wakutunze kwanza. Kama banakataa kutunza mtu ça va, lakini banatunzaka umoko demo pale kufa. Sasa bei na kifo nini ya muhimu? Sasa kufa basi tuone jule bei usilipe. Wene kwanza wakutunze, bei utaitumikia. Mule mwanamke wa demo hivi banayala. Basha bora tu kwa bazima kwanza. Haiko vile. Utapima maisha na makuta. Bile vya mabei vile tusiko tunapitia mbele. Tuone kwanza maisha ya binadamu. Boma sante papa karege huko na sante yako pale vile isha watu wa mingi. Isha watu wa mingi sana. Hakuna. Voilà. Tunakupatia 2 semaines. 2 semaines tuone vya koko vyote vinapangana, tuone medecin na chef de zone anasema mimi najua hii. Mimi najua hii. Juna sisi kama mtu anakufa, tunamkamatia kwa mashimize kule Nyangezi. Kutiketikia tu boma vitu unakuya tu kama nyola sana maana kuyalala kudepotoa. Hapana. Hapana. Ile ni antivalere yenye chetu itika. Si vile bandugu. Tusitike ule vitu wa ovyo ovyo, aseme ni dispensaire, pharmacie. Musoko unataka mtu antereka pharmacie sasa vile nini? Sasa vile bitika. Hapana kabisa, hapana. Tuetika vile. Tuko na hospital, tuko na centre de santé pale vile de référence pale kwa nani kwa hapa kwa Chikabiri. Tuko na zingine zenye lete najua. Mebule bwa hivi mu quartier mu nyumba ya mtu, pharmacie kama nani? Kama kitanda. Pharmacie inaanza tena yeye nani maserumu mu pharmacie yake. Kisha magharibi aseme wana kunyumba zakata kesho wote serumu. Sio ndio hospital. Si vile bandugu. Tumalize mbio, watu wanachoka. Ndio, nashukuru kwa kunipa kauli. Ni Mapatano Mugaruka. Nilipendelea zaidi kutoa pendekezo na kuonesha magumu yetu tuko nayo hapa kwetu. Ni magumu kwanza ya njala, sababu vile tunajua si bote. Na kwenye tuko tunatafutia chakula ni Rwanda. Lakini unakuta wakati tunaenda tafutia chakula Rwanda, mama analeta kasaki kake kamoya kabunga, unasikia pale bwana hautapita hapa bila kukalipia. Alipata saa 20,000 francs yake, akaenda na mgulu kusudi alete kale kabunga. Ukalipie. Ule mama atakosa raha na mtoto atalala njala. Ile naomba mpiganishe, muangalie munaweza saidia bazazi nini kusudi wapate kisi ya kufikisha hibunga hapa bila tatizo. Kama bubunga bunakuwa bukumi, utaona kama huyu ni mchuruzi, lakini wakamoya munaangalia kisi ya kumuregezea. Ingine ya pili, maendeleo ni kupanda miti. Lakini uko naona sasa banachimba mumulango ya mutu. Batatia muti hapa. Sasa ndapita hapa au mtoto anapita hapa. Hii muti mtoto ataitoa. Kesho yake ndajiripoti musita sema baliharibisha muti ya kwangu. Mwenye alipanda muti alikuwa na maoni mabaya ya kupanda mumulango. Inomba mwenye atachimba aangalie ndachimba wapi na mwenye atapita wapi. Kuhusu ingine maendeleo, leo hii mashamba zote zilisharibika. Na unakuta sasa bafugai ba mangombe na ba mambuzi bakishaona kisi shamba inaharibika, banafaidika na kutupemo mambuzi, mangombe, kusudi ngombe zikule asa ndo zitapata maziwa bile vyenye vinakauka. Oro mimi niko nachunga pale niende nipalilie, kesho nitoe bule bumaragi bwenye bulibakia mule na mtoto anakula. Ile hali ya kulisha mimea ovyo ovyo, mimi nawazia development haikubali bile. Mutatusaidia kwa ile nayo. Ile inatusumbua sie balimai. Tunatafutia ni mjembe. Ile njoo nilikuwa nataka tu niongee. Utege mwanzako tumuoneshe. Hapana. Kama unapenda kuna accessibility, simuruke mwana mpande pasi nyingine. Angalia kwenye peko kwenye itapa ndio pa mzuri, kuitaka komala. Mimi uti mkiombeza mwanzako itakomala saa hii. Juu baseme kesho aseme huyu mtu alikatala kumaisha muti. Au kwenye gari chapita, unakuta njia ya gari njoo hii unatia muti hapa. Hatuko mobile, ba chef de quartier mwendo wa chef ya vile. Juu vile tunataka identifier chef de quartier wa nyumba 10 yako. Tunakupatia miti na tutake contrôler bali ipanda wapi. Kama ni makonflit, ana tutawafunga wa chef de quartier huko. Hatuko makonflit. Mwache makonflit ovyo ovyo. Makonflit wenye hakuna hata maana, Hii miezi 10 tunaishi hapa hakuna fujo ya masirikiri citoyenne, ma société civile na ba fulani.
Hatuishi. Ile makombe ilikuwa ya nini? Makombe ya nini? Mpigane tena. Maandika tena mabarua tena. Maandika tena mabarua. Mimi ndo fulani, shindo fulani, shindo ba CVD, shindo ba CDG, shindo. Andika. Sababu ile siju baada mwisho kwanza kumtabandikia, inakuwa sasa na mti naye upande mwa zako, utafutana kutumia hali hapana vile. Chef de quartier mtu anafanya vile kwako. Tuambie ni nani? Panda mti kwenye inapashwa pandiwa kwenye naona na mimi hapa hii itakomala. Hapana mihali. Kama hapa pika manyumba zinabanana hivi. Rukia wende kule. Bora tu mti pandiwe. Mti tuza arose environnement hata walipanda ku 500 metre na kwako mimi na itakuservir. Hii mti akatangaza ina servir kama ila mzima. Na wakambara anaprofita kako. Upande mti mlango ya mtu wala mkiwambazi. Mihali tu. Mihali ya nini? Shia tuko mu conflict mtusame kabisa. Kama unataka utakia kubirangu kwa kunaambia ma conflict juu nchonganishe na mata, nchonganishe na provi pale, na promo usikui. Juu tu mtu alishona na mlinga pale kansi wa ili ukuye unaona ule pele mlinga, kazi yake na mlinga kule vile utajijua. Mimi siko mtoto mlinga peke. Hapana kabisa. Tunaambia kujenga. Tunaambia kuongoza watu, kila mtu asikie na rizika yake na apate amani. Ukipenda naishi Bwegera uende uishi usikie amani. Ukipenda kika Kamanyola uishi sawa vile mkaaji. Meshindo wa fulani vile hapana. Si vile? Mzee. Biombe tumalize. Watu wanachoka. Naitwa kwa Elisha Rubibi. Ndio. Nitasema juu ya Salongo. Mie naona kwa ngambo ya Salongo wa chef de localité ndio wanaharibisha. Hawajue watu yao. Moya aka natoka hapa naenda tumikia fasi nyingine. Kuna mara niko najiuliza eske wanajua watu yao. Natoka Lumumba naenda tumikia fasi nyingine. Naomba kila chef de localité. Mbona mko mnaenda bila kuwa kule? Akuwa najua watu yake ile siku ya Salongo. Ndio kazi mzuri. Na neno la pili. Uchafu hawezi toka hapa Zulu. Na nguruwe zikingaliki zinazunguruka mwingine. Watu wanaacha nguruwe ovyo. Ndio ziko zinaleta uchafu. Sasa mwenye nguruwe aone gisi ya kufunga ile nguruwe. Kusudi uchafu itoke. Asante. Ba chef de quartier mnasikia mfanye ma reunion ma quartier yenu. Hiyo tunafanya hapa mwende kule Mobile we. Mpange Salongo mzuri. Na divagation ya manguruwe na mambuzi mu quartier ina exagere. Bina exagere. Ba chef de quartier ile kazi yenu. Ile kazi yenu vikibashinda ndio mtuambie. Na tukijimplike itaishi. Si vile? Hatupendi kazi mtafanya moyo, shino tuanze kazi tuifanye. Voilà. Mzee mbio unaona watu wanachoka. Sawa, mmoja mtasema kuna shida. Acha vale chapeau mzee, vale chapeau yako. Mimi naitwa Kashugusha na Lwagi. Chef d'avenue wa Rubumba. Kitu yenyewe inawaza kusema juu ya njia ya kwenda Rwanda. Njia ya kwenda Rwanda inatusaidia sana. Juu ya nini? Kuko wakati mmoja tukipita pale kudwani tunaenda na jeto. Lakini kwa leo hii kazi ya CPGL inatuzumu sana. Ningilikuwa na namna ya kwenda kununua hata ndizi pale Rwanda wala diaragi, nakosa namna ya kwenda. Juu ya nini? Kukosa ile hela ya CPGL. Ningilikuwa ya muhimu na simu tusaidie kunamna yenye kila mtu anaweza kuwa nalikuta, anafika pale kutafuta hata chakula fulani na anakwenda kuikula kunyumba naishia pale. Tushakaambia bakuwa juu ile question ya kuvuka na jeton ya ujirani mwema. Bakuwa wanaiua na bakuwa wanaitumika hapo. Juu kiukweli ekonomia kama Kamanyola na Bugarama inaingiana, ambao tifo baeme kule wengine bakuye huku kupata ile 15000 francs 18000 francs ya CPGL inakuwa jambo ya nguvu sana. Lakini tushaambia gouverneur sasa alikuwa hapa, tulimwambiaka na juzi tena tulimkumbusha hayo bakuwa wanaitumika hapo. Juu ni question yenyewe haidepende na shipeki. Before Rwanda nayo itiki. Bakitikiana magiri itakuwa vile. Mzee tumalize banduku. Mimi naitwa Mchunga Bengela, mimi directeur wa Kabeya. Ndio. Sasa niko nasema juu ya destruction ya infrastructure scolaire. Siku hizi tuko tuna observe ile hali sana.
na tusumbua. Iko detruire na banani? Batu biko banafika, banabomola masomo, banaingia mule ndani, banaanza kukamata vitu, kuingia mu biro, kuvunja mavitre za masomo. Sasa hii situation vraiment inatupreoccuper. Hatujue kama ni banani biko banafanya vile. Sasa masomo muko tu, hamuna vitu, hamuna franka, hamuna nini. Sasa masomo ni intérêt ya batu. Haina zamu. Oui? Hauna zamu. Hatuna moyen kabisa kulipa bazamu. Mambo ya kulipa bazamu. Mimi siaonaka ba pernishar sa vile balimu na masomo. Mnalialia sana balimu na banana. Est-ce que kweli mtako sa 30,000 francs, 40,000 francs utia zamu kwa masomo? 30,000 francs, 40,000 francs kulipa zamu achunge masomo. Na masomo ziko peye. Baba mtie zamu. Mtie zamu kwa kuchunga masomo. Mimi ni Felicien, chef d'avenue Kashenyi. Ndio. Nilikuwa na neno moja lenye kunihuzunisha sana kuhusu wevi au wamwizi. Kuna wevi waliokamatiwa mu quartier yetu pale Kashenyi wakafungwa hapa. Lakini kwa mshangao wale wevi walifunguliwa na mmoja kati yao alipofika nyumbani akamupiga babaye mkwe. Yule mwivi kabisa mpaka saizi jiji lote laogopa kwa ajili yake sababu aliachiliwa. Hiyo moja inatuzunisha sana. Sasa tusikilizane wandugu. Anasema kesho mzuri sana. Mzee Felicien. Bamwizi kama sisi tulibaachilia ni watoto yetu. Ni watoto yenu. Tulishauri. Ndio mission tushie kushauria. Wakatuambia banabadilika. Tukapatia mafunzo ya kutosha kweli. Kasema sasa mwende mkartier mchange kule. Mais bana reprendre. Anafika napiga baba yake. Kesho tunamkamata tusile pa madelegation. Sina madelegation. C'est vile. Donc heureusement mopeke mko ba témoin, tuko tunakamata mwizi, sisi tunafundisha tunashauri. Mission yetu ni kubadilisha minds ya bakongomani na kuwafundisha. Mtu ataka kuwa adui miaka na miaka ni mwizi ni bandi, mais siku mata changer na kwa pasteur. C'est vile. Jumuto kwa sema mkamate mwizi mumuue, tumuue nini? Sasa tukia kuua. Hata kwa nani tumbadilishe. Hata kwa yanke hivi kule kuna hangaika mwambie kwanza akuye hapa. Hata kwa civile hata msoda yetu ule yanke ana nguvu kwa soda. Masoda wetu tuko soda 35 ans. Ni ba garçon 18 à 25 ans. Akipana kuwe polosi volero wae. Akuye tumfundisha aende mkartie. Mais akishindikana anashindikana. Tunampelekea sasa viongozi juu. Si vile? Ndio maana ule atukumwachilie isikushangaze hata. Afanye yake anafanya na mwiyo unasema nani ule garso wa nani wamboleo. Merci. Alikuwa na mpanga, tulimwona mpanga. Anataka katakata watu. Sisi tukasema tumfundishe. Tukamfundisha kweli. Akatambia kama anabadilika, akaandika. Na leo tunafika mkartie, sikia anafanya. Wewe subiri, dawa yake iko jikoni. Mbio watu wanachoka. Na mimi niombi kwa jeshi letu. Tunaomba jeshi yetu iko nachunga tu mipaka. Ila haichungi maji. Maji kwa wazi. Magisi kwa wazi ngomba ya Rusizi kule. Barogaroga bagasoba banani barugarama banavuka kumai bila vitambulisho, banakuyo kwa tuwe mambuzi, manguruwe, banaravaje mwingine. Yaani ombi yetu na shimu tusaidie kusekirite kule kumai, yushime tuvuke Rwanda, tunafika vitambulisho. Lakini kesho vendredi muangalie, plus de 500 personnes ya bagasoba Rwanda banavuka kumai banakia kutuiba. Njoo yangu yote hii. Kosa haiko ya jeshi yetu. Jeshi yetu wako efficace na wanachunga security kama ipasavyo. Soda wetu sisi tunachunga kamwizi. Maji iko wazi. Joni Barundi bavuke pale. Hawawezi panachungiwa. Tulilanza hapa apeli tukasema hivi. Bagarso bakuye batu rejoindre. Soit bamoto na mkipolisi, bengine bakuye tufanye rondo. Tusekirize bale ba mwizi wa kidogo banakia kusumbua watu hapo. Mulibakataliaka? Asema msitumike na bale ba eme. Una leo inakuwa kulalamika au balitiwa mbuzi.
mwambie ba garso bakuya hapa. Tuko na bangini hapa. Nasikia buzi nakuwa Kashenyi au kuchini. Ni kidogo sana. Jua nini ba garso Kashenyi balisema non trop c'est trop, acha shi tukuye tufanye patrouille. Na mchana na busiku tunafanyaka. Maaxe zenye hatuna ko patrouille. Ba garso mukuye tufanye komite yenye itakuwa nachunga ile maaxe kule vile kuchunga wale wamuizi wa kidogo kidogo. Soda hatuna soda sio kutia mlango kwa mlango. Make kila saa metre soda sije wachunge mwizi asikie iba nguruwe. Hapana. Sisi tuko tunapiga na FDLR na Bazalendo na FARDC na Burundi. Ndio kazi ya soda. Na wewe raia hapa changia kusalama wako. Kio tusaidie tusekirize mwingine. Tuchunge wa mwizi. Kila kitu simu kitupeshi peke. Security ni asiboti. Si vile bandugu. Ba voler me armée Rubumba. Wa mwisho aliiba kwa gloire. Unakumbuka? Modaka nite kuna lamiko iko na lia usiku. Nikasema ule ndo wa mwisho hata iba tena. Basha pia tena usiku. Bote tulikamata ba garso kama nyola Rubumba. Bote tukawakamata walikuwa na mercenaires toka Sange na Kiliba. Walikuwa garso 8. Ba technicien kabisa. Bote tulikamata. Hapata ongeza tena kuiba. Na kama taiba wengine mimi hapana bali. Ndio maana mkuye. Jua nini tulikolabore na wajeni. Tukakolabore nabo tukabakamata. Asante. Kwa jina naitwa Mtekulu Asewise, directeur wa EP na Biuse. Neno nataka kusema ni juu ya kuheshimu wimbo wa taifa. Kuheshimu wimbo wa taifa. Sijui kama hapa Kamanyola tunakuwa na yetu wimbo wa taifa. Pale kwenye ekole yangu iko pale Busama 2. Batu habaheshimu saa tuko tunaimba wimbo wa taifa kwa rassemblement na wanafunzi asubuhi. Taona atapita tu, hata mimi namsimamisha hajali. Leo asubuhi mungeona montare umoja mimi namleta hapa. Namsimamisha ku distance sawa 10 metre hajali. Anatupita huko na tuko tunaimba wimbo wa taifa. Mkurudia tukamwarete nikatia wanafunzi bafunge njia gonga sasa hapa wanafunzi. Wewe uko nani mwenye hawezi heshimia wimbo wa taifa? Na nilikuwa na nyumba 10 nadhani iko hapa. Tukamsimamisha, hii moto inaenda kusite, kule kusite njoo batuambie kama hawezi kuheshimu wimbo wa taifa. Hata gouverneur, hata president, akikia na cortege ya magari 100, tuko tunaimba wimbo wa taifa, hata simama mpaka tumalize. Labda kwa ekole zingine inafanyika, siwezi kujua, lakini ile remarque nishika hiyo na maintes fois pale kwa ekole yangu. Nafaa vraiment m'instruire. Président wa bamontar, instruire bamontar. Mwenye na représenter ba chauffeur na instruire bale ba chauffeur na bamontar. Ce sont les non instruits. Inafaa banadibishwa kuheshimu wimbo wa taifa. Accent. Mimi na profiter occasion kuambia wa directeur aussi na wa préfet. Unaweza imba nyimbo ya taifa, unaweza kwa sababu hata wale nyimbo ya wokovu ya vile, lakini nyimbo ya taifa unapaswa kuwa respecter, sa drapeau inapanda. Mais kama unaimba tu hivi hivi, na tena mimi naweza enda. Ndio mbele ya sheria hawezi nifunga. Ndio. Il faut drapeau inapanda. Ndio mnaheshimu ile drapeau. Ni drapeau ndio tunaheshimiaka. Mais wimbo hapana. Inaweza kuwa hata wale nini, mais haitakuwa heshimiwa. Mais nyimbo ya taifa inapaswa kuwa accompagner na bendera ya taifa. Sawa ndugu. Ndio. Na kwa mwisho mimi na profiter, nitaka kusema juu ya peut-être juu ya SNEL. Vraiment tunashukuru kubenye SNEL ilitufanyia Kamanyola. Hayamaliza. Ndio. Mimi sishukuru. Ngaoja yamaliza, akisa preoccupation yangu ilikuwa nini? Sasa tunaangalia tarification. Ya sasa tunalipa moto. Kunakuwa pale éclairage public. Mkono tunatukumbushia. Mimi najua mko na relation za mzuri leo na directeur wa SNEL. En tout cas mtukumbushie, tuko na besoin ya éclairage public parce que tuko tunailipa. Asante. Kuhusu SNEL, Cecile Kembo ndio balijikazi. Ndio? Balijikazi juu mwa periodi ya nguvu tunapitamo kuanzia mwezi wa 2, vraiment balijikazi. Hata kama juzi alikuwa alikimbia mabombe, nika comprendre. Alikimbia kana kamtana kamkosa, nikasikia bishirani. Sasa maana yake anakimbia chitu kufe, na shipo tuko tumisha leta ngwa kidogo. Na shipo tunatumikia leta, kwanza anapokea misipokea yake. Unasikia binaanza waza? Alikimbia. Mais vraiment félicitations. Question yenyewe ngaliki pale vile nile kabini. Nishapata malalamiko sana ya watu. Mulitia kabini hapa mkainogire, mais nani puissance ya courant ingali chini sana.
Nikaje rendre compte kama ile kabine yaanza tumika. Nikasema nda kuona heureusement watu wanaisema. Tarification juu ya ile 1%. Hata jana busiku nilikuwa naongea na ministre wa finance wetu. Nishakaandika barua karibuni 3 juu ya ile makuta éclairage public. Bali ni promettre kama mwezi Desemba bitaanza. Ile pourcentage kidogo watakuwa wanatupatia tuitie moshi peke. Espero que bitakuwa juu chama inabifuatilia sana. Directeur peke sasa zimoya hawezi juu ya kabine haiko nitarepondre wa watu juu basha nipatia jibu directeur ananiambia tungoe. Juu nilimuita. Kwa ndugu mimi Papa David responsable wa SNEL Kamanyola. Nataka kujibia kidogo mkubwa kuhusu ile kesi ya kusema kama nilikimbia vendredi. Nadhani lundi nilifika hapa, mardi ile mambo ikaanza. Depuis le mardi ile mabombardement ilikuwa kunafanyika, nilikuwa niko ku bureau. Nadhani kila mtu alikuwa tafuta moto, alinipataka pale ku bureau. Mercredi même chose. Jeudi vile. Vendredi mimi napasha panda Bukavu juu ya kwenda kupana rapport administratif et financier. Unapanda vendredi unarudia jeudi. Mimi nasema très bien. Niko na mwambie sio huyu. Niko na jirepete, mimi nasema hivi. Nilitoka hapa vendredi nikarudia lundi, nilikuwa niko hapa. L'exaction ile ikaanza mardi. Nilikuwa niko ku bureau. Mercredi nilikuwa niko ku bureau. Jeudi nilikuwa niko ku bureau. Vendredi nikapanda Bukavu. Parce que il faut nipande juu ya kwenda kupana rapport. Haiko kazi yangu, ni kazi ya leta. Haina vile. Et aussi niko na famille Bukavu. Nayo iko na besoin ya assistance ya kwangu. Ndio hivyo. Sasa nikarudia tena lundi, nilikuwa niko hapa. C'est vrai que nitafutaka kwa ile weekend juu ya probleme ya moto. Malheureusement nilikuwa niko mi peke, sikukuwa na second wangu. Ni wakati ingine nafaka nikatoka, mimi naacha second wangu ku bureau anaendelesha kazi. Sasa nilikuwa niko mi moya. Singelishindwa kwenda kupeleka raporo juu niko mi moya. C'est vrai que baliniambia comment unaweza kutuacha mu situation sawa hii. Mais wakati yenyewe mitakuwa sanctionné, hakuna mtu atenda kunisemea. Ndio shida kwenye iko pale. Il faut tujue kila mtu responsabilité yake inaanzia wapi na inaishia wapi. Mimi sitakia fanya kazi ya chef de cité hapa alors que mimi siko chef de cité. Mimi napasha fanya ile yangu ya SNEL yenyewe banipatia comme responsable. Vraiment munichukulie kwa ile. Mais désormais kuko mtu nisha formé hapa mwenye atakuwa nabakia disponible. À tout moment, le moment où on a besoin ya courant, mutaipata pale au cas où connexion iko intense. Accent sana. Ile ndio neno nasema tu. Sivile. Vingine vyote ya brevi. Nini mlikuwa mnangoya kuformule mtu mtie pale? Nini ya kutoka wapi? Manque ya volonté ndio mlikuwa nayo kuonea Kamanyola. Nasikia? No, ngoya kwanza. Sisemi wewe. Kama nasema SNEL wewe uko kitu kidogo mSNEL. Sivile? Sisemi wewe. Hii miaka yote kuanzia kwa Nganda tulikuwa na même problème. Sivile? Batu maandamano hapa na mafujo, SNEL anaendaka narudia mercredi. Nani hapa mwenye kusaa kura hapa juu alienda pana rapport. Pana rapport est-ce que SNEL inakuwa mjane mwenye baba kikufa hakuna mwingine? Huyo mtu waliforme, yeye sasa alitoka Ulaya. Nani mliforme? Haiko dau. Nini kuna shindikana tu msimu dau ikala hapa kwa pana kura na dimanche na busiku na mchana. Mais leo juu kapalikuwa ka pression tunaforme sa mtu. Unaona? Haiko wewe, sisemi wewe David. Manque no. Manque ya volonté ilikuwa kwenu. Ilikuwa kwenu viongozi wako. Kuzarau watu. Unaona? Kuzarau unaona? Haiko sisemi wewe David, wewe hauna problem. Bukavu, nasikia? Nini ilikuwa inashindikana juu tuachie mtu pale vile nani mSNEL? Nini ilikuwa inashindikana nini? Nini vraiment? Uko na jamaa tukatali. Siwezi uko na jamaa. Kila mtu anapenda jibe mu weekend aende kufamii. Mais kazi isikufe. Mtu asikose nani mahitaji muhimu. Imaginez-vous kula ishe mu hospital, unaenda pana rapport. Tutakujikia? Imaginez-vous kula ishe kwa hospital,
aseme nenda pana raporo. Raporo lipana Kinshasa, Europe. Pako raporo kushine population kuiservire. Hakuna raporo kushine population papa, hakuna. Mulifanya mzuri sana. Kama ile solution walikamata kutia mtu pale permanent, Mungu awabariki. Ndio tuko tunataka ile. Point bar, ngo sika tena tupata shida na population. Bana kaza kasneli kila siku absence habako ndio shida na kwa watu. Kusneli. Hakuna nyingine. Au tulimkosa. Haiko. Mais hivi atufanye un mois. Kapa kwa mtu pale hapata kukumbuka kama wewe kwaki